Tangata foi! Hei oi! Tapu moe afia o tua mafi. O tamai moe alo me lau maari maani on. Tulau moe fumaka ko tau ia futuna. Nau mai tala maro e whanua. Tapu moe afia e tui o Tonga. Tupoumolotuma. Nau mai tahene kuine o feina. Na naspau tuwa. Tapu moe pilinis kalau ni tupoutoa. Nau mai prinses kalau ni sinai takala. Tap mo dahil ng prinsesi sa alo di mafile o pilolevo tweet mo ho ek tap mo ek paremia Tonga Samuel Aglis po hiwa ang mga kauminista o kabineti tap mo ek siya falelea ek no pe Fakafonua kama kaumemi pangkotoa falelea Tonga tap mo kautaki lotu kama ngai funga waka lotu tap mo Haakotoa o whakatapua. A matapu le ka ma Fakafonua. Na whakatapa at whake Tonga kotoa mo mea mai Polokalama koen Univesiti Lo'au Fiafini si ngahi fufungai whae, ngai tamai, ka mai tau whanau hakotupu e whanua. Ko tau tofia whakai o tua, mo tuku maka te tau tōru ke tau tau, mo tiu ke kahau. Ka kore mua ngofua, ke whakaatang mua ke whakahauka te Polokalama koe ni makehe Univesiti Lo'au me mananga. Ke whai hatau noa pia mo pule lahi, ai mai hene Fiafini, Palofesa Siosiua Lafitani. Ke pule lahi ne Univesiti, ai ko Polokalama he Fiafini. E whakatewhito e ke anga o Univesiti me hono whakatuu. Pamengahi tau mua kehe ne whakahauko e kautangata. Pia koe poate pe Univesiti Lo'au. Koe aku whiawhia pito siwa, e whainga maari koe ni, whawhitai me ke eki, ke mauiwi, me ke whainga ngai whaitongia koe ni ke whanua, koe he kake te whakaloloa, kake kamata tarano mai mua ke anga e Fakakaukau koe ni ke whakatu Univesiti koe ni Lo'au, pa moe whakatu e kau poate, mo ngahi kakai ko tūlahi, ne kakai una os mamawat, pa pue kakai koe mo'u, e ngahi whetu ko ta pe mamani kake tano mai mo ke pui tu mo kamata anga Fakakaukau ke whakatu Univesiti. Malo vito Lehaapoto. Pia kukure pe ke u whanga e ngai whakatapu pe mo tala malu e whanua ka ata ke whaha tala noa ki he whehu i mahu inga koe ni ko ke tuku mai pe mo e Polokalama makehe o kutahanga whai, ko inga ke ulawa, ke wahe. Pia mo e hoiki, pia mo e kakai e whanua, ai whehui, lalahe tolu whawhai pehe Lo'au, Tupoumolotuma o pehe, na tau hau mei whe, pia ko haiki tau tolu, pia koe tau whono ngā ki whe. Aia ko wakai ki ai o ku hoa au pito ia pe mo tau tala noa ko ni ki he whakatu mo sate folau pe mo ngai pui tu au whakatu o Univesiti Lo'au. Aia te tā noforewa e ta whamamawha i he ta whaakawhahistoria e tupu mai a Lo'au. Pe te tā nofo i he ngahi kaweinga whakaako pe mo tui whakaako ai Univesiti Lo'au, pe kou whakaapa i heni ki e ngai Fakakaukau ko toa pehe whanuan ki he ako. Ka e whaataange ho mawhanga ke manofo o ki i wahe atu. Ai kaweinga mo e anga ngahi uhinga na e whau mai Lo'au mei whe, pe ko hai e Lo'au Univesiti mo ha Lo'au i he na whikau aki, pe ko e tau whono ngā ko aki whe. Koe kamata koe nea Lo'au na e kamata ia i he taha hiwa. Aia koe whotu koe ni e Lehaapoto, na e whotu ia i Kenpela, pea
ko Fakakaukau pe a aku e aho e taha na nofo Fakakaukau maho inga ke whakatu ha society vi whakatotolo ai Univesiti Atenisi i tua. Aia koe uhinga ia. Pea ko ia nau tolu nau manako ki he ako mo ka inga ako Atenisi ta nau kauange ki ai. Aia na e kamata rewa ia pea o tā haro rewa ke kau koristu tuku Atenisi pea mo kau wako pe Tonga pea mo kau Palangi na nau whikau aki mo Atenisi o mau whakataha rewa ia kia ino ke Palofesa ino Fakakaukau ki sene mo kau koristu tuku ai. Ai toko ta hai ko Penlangi, ko tui a fito e aho ni, ko lolo, manaia. Pea mohani ihi kehepe, sea slavaka mei ken pela, kinton mafi, ko kau huitua Atenisi, ne nau kau hono whakotu. Nei kau pekiai a Palofesa Augustino Mahina me Nusila, ko toke tā langitoto helu, ko Rivanisi, ko toke tā Viliami waske lātū. Pea mo hai fua hei kai ke ulawa whakalau ka kato ki nau tōru. Kau ke me tangata pena e ako whakataha mo Palofesa Futahelu Univesiti Sene ia Palofesa John Anderson tangata ko Dr. Max Remoldi ko ne o si mama o atu. Pea i Tonga nina e pou ange ai a Tupoumolotuma i Lavalu. Ko toke tā whaiwhekau mo he noa puloka. Pea mo hani ihi, toke tā Viliami manu. Aia ko hani ihi na nau pou anke Fakakaukau. Pea iai pea mo e whaahinga pe, ko hange ko Nusila, ko manatu ihake ko Palofesa Starek Finau. Palofesa Malakai Kolomatangi. Pea mo hai, kai ke to e ka ko whaahinga ia ko manatui. Ke o hake e mahu inga, e nau whakawae e fo i society. Nā mau whakataha atu pe aloto rewa e kau koristu tuku Atenisi mo nau tōna i ai me ngāhi ako kehe. Ke tāri ai whakatuku a Palofesa ina Fakakaukau ke whakahingoa ko Lo'au. Ai e pia maore wai whai ulaki hingoa ko Lo'au Research Society because kau taha whakatotolo ai Lo'au. Aia pea pou lahi kia Univesiti Sene, koe taimi ko ia, tā iwa ko ia nā lotonga ako ai ko toke tā. Aia nā nau pou pea lotonga ia ino Fakakaukau na e whai ako ai e filosofia. Na e pou lahi au pita Univesiti te whito ki e kau mui o e Palofesa kon ko Anderson na e whai ako ia futa. Ke pāo tolo aki he koe mea Atenisi. Kake, na e... Tui rewa ino ke toton ke whakahingoa ki a Lo'au. He mahina mai me o tau tala. Koe atamai ia mo atamai māsila mo matuitu ia o tau historia. Na e whaiwhare ki he whonua. I he mea whakaetu i, hatu i Tonga, hatu i Takalaua, pia mo hatu i Kanokpolu. Pea i kai ngata aika koia na ne whae u whare i ki hono whakarere o e pure anga hau. Mahu inga api tuke he ngā aue lahi na e whenga aue aki ai mo e hatui. Ka koe atamai ia, pe mo e atamai matuitui, mo e atamai māsila e haalo au na e uhinga ai, hono whotu. A whotu rewa ia o hau e Foi Society ia me tahi vehiwa, whai e maungahi konferenisi. Pea kono fufua tau mua ana ia ke pātolo aki pe e maungahi ako ho maungahi malae o whakalolotoi. Aia koe mea koe nei ulaki hulu i ake fo i kautaha. Pea whotu marewa e inoke ka te au. Mahalo siua ku mahu inga ke hanga nofo to e whaiha o sio ki a Lo'au. He ko auna me whai e fo i ngā aue. Pa koe whai ngā ako ko me ngā aue na ku whai ai na me koe kua ko ka na ngā aue whakakontureki. Na e lawa ki uto e whai e u mea ko ia. Pia kamata rewa e ku nofo o whakalaulau loto pe mo Fakakaukau mo whekumi ki he kau Lo'au. Kai ke,
Lere mai ai society fa mau conference la he ua Univesiti Fakafonua Atelea e niu. Pe fa mau conference ua Univesiti Sene, fa mau conference taha i Univesiti Okalani. Pa fa rewa mau fuafua conference mai ai Lo'au Research Society ki heni i he wā fe maono. Ene whaia he māmaloa. Pe aku whakawhawhapete o nofo whakaukau at kia he ahoni. He goe apia na e whakatoka ai e whaiwhikau toke tā moritoni e ako. Kai whai ange ai kau whakotūtū o nge me hene o hange ko sina waipuna, ke mo ui pia sina, pia mo te vita waipuna ko ne mālolo atu. Tupoumolotu i Lavalu, ko ne si mālolo mo Tupoumolotu, ko nau tonu na nau whakotūtū ange pia poupou ange ai whaiwhikau toke tā mua noa puloka. Pia mua ni ihi i he Siosiua na. Ka kou tuku Fakaukau atu koe e Lehaapoto he ahoni. Ki he taimia ni ihi mo e tā iwae ni ihi o kai ke tau whakatoka ngai ai mea o hoko. Ka e osi ngā hitau pia tau toki sio atu tana e ai e uhinga e hoko e umea. Pa koe konga maho inga whokia au tau alu mau pe he tau talanoa mo Tupoumolotuma. Ke tau alu ki ono aho he mau mea i fo i māmaia. O koe ke tau whaalawa sio he lolo tongani, hange koe nere mai e Lo'au. La he umea ne kai ke ulawa au ke sio re rei ki ai he ne hau. Kau tok no fua Fakakaukau au tupa au maare e ia pau whawhetai pe ai. Taime ni i koe ke whatoka ngai. He goau o kou taki mai e fo i whanonga e Lo'au. E tuku kehe a Palofesa i nau Pouvalu. Pea moe poate e nau pou pare tu a kia te au. Me he kamata pea e Lo'au Research Society o au mai ke whotua Univesiti. Aia nei ai rewa ai whotua i noke kia ki mautoru. I he mahino koe e mau hau pea mahino te mau lere makehe pe mautoru mi Atenisi. He ko mautoru ia e makatu unga ia i he wahao pe. Pa te ai pe uhinga kehe ki ai ka na mau nofore mautoru ke mau alu online e mau ngā ue ai Lo'au Research Society pe mau alu online pe wahao pe ai Univesiti. Ai e te ulawa pe ke he ko mau tolu pe ko tau tolu he ahoni na tauhanga o lere a ki mai ai mea koe ako wahao pe he fonuani pe koe ako online. Ko fofoa i mai tau tolu ia me tahiwe hiwa o toi whakapāki mai ka nei ai pehe i noke ne anga pe ne ki kite mai mo ne siololoa. Ka pau e alo e tau fo i wahao pe i he Lo'au Research Society o mālohi ange pe a iai e ne makatuunga lelei. Pe tau hanga rewa whakotu e fo Univesiti online pe wahao pe. Aia na iau mai koe ke wā whihongo furu. Na whai rewa Fakakaukau ke whai e teu ke whakotuu ai fo i Univesiti Wahaupe online. Wāwhe tātaha, ku mautoi konferenisi rewa he departmeni a lao i Univesiti Senepe o nautari, pe koe taha e nautari koe fo i sate folau koe a Univesiti Lo'au nai pehe, koe ako ke Fakakaukau. Aia, koe ako pau tāna ke atau ki ai, koe foi kupu irea ai a inoke, fotuakau. Pau tāna ke atlewa ki ai foi irea peu na wā awhi koe ako ke wawanga. Ai au kau hawa ki rewa ai lea koe ako ke whekeri, koe ako ke Fakakaukau, koe ako ke wawanga, koe ako ke hakiri. Moe hāfua e ngahi kupu irea koe au. Kai ke na e whairewe konferenisi, koe mea koe na e tālanga i pia whai mai kia i tālanoa lahi a Univesiti Sene. He ku te eki ke toi whakailonga i e ha Univesiti ia ko e nau kaweinga whola au koe ako ke Fakakaukau, pe koe ako ke wawanga. Koe Univesiti Lo'au pe i mamani, o kune o mai e ne filosofia ako, pe koe ne kaweinga ako, ke nofo he foi kaweinga ko ia. Aia koe ne hau, na kamata pe he tangata koe ko Aristotolo i karisi, nā me pehe, koe whaikehe ke anga o e tangata,
pea moe mon manua nge koe whakatapu, he ku lava e tangata o Fakakaukau. Na ni ngāo ake whuirea whapapalangi ko rationality. Aia, ko Aristotelo na nehanga fofoa i maia, pea ko e wakai koe ki Tonga ni ki he haalo au, na e nofo ai fo i Whakaukau e wawa ngā he haalo au, ka te utoki lawa i kia anai, ke ufeka inga aki koe ni, pea moe uhinga i koe nofo ai Univesiti Lo'au. Maro siu ko ki hua kata. Maho inga pete me kena ke kamata me aki a Tupoumolotuma. Ave toho mai tau Fakakaukau ke tau siu pe na tau hau me fe. Pakotura ke tau siu pe ke foi ka venga ko pau ke tau siu ki mu. Pe tau siu ki mu. Tau siu ki ono aha. Ki hanga tu au mai pa ko na ko fa dara no ki hingoa ko Lo'au. Ki floto taha ko mo poate ki fa hingoa ke Lo'au. Ko Lo'au ka ngamia na ho ko ono aha. Pero me ko ki fa ba pe sio ko ma en ka te ai ko ke Fakakaukau. Ko tu lai ko uhinga tata ia na urakfa Tupoumolotuma en moko i ko ke o mai tokta moritoni. Ai na ke tala no fa ka moritoni. Conference na fai mamalo ko na o se pe ako itongan ka elementary ele fo paparangi pe ako lauto hipe mo ako laukong mo ai os mahino na pe ako ka ko tarano fo ai ako ke Fakakaukau o te maronga nge he fai ngako ko na fai time ko ai ko tu la ko uhinga e finangalo Tupoumolotuma ke o mai monitor ke te kamata fai ngako te maronga nge ai ko patu tunga pe ke te famala alama he ako ke Fakakaukau hange ko me ke o si tarano ke ko me la yo hoko he Univesiti pa mo nga ya ko wakili mo nga me ko te ki famala ala mai be fe ka venga ko ka te ki fama da ko te nga ko ako ko na fai he haalo au ka ta ki fononga ki ai ka te toki ha ko ako ko mahena mai ka te au me na fai haalo au uhinga i ko e tau toi hanga o Fakakau mai he ahoni ko ako ke vavanga. Pe ko hono whakarea mahino he ahoni ko ako ke kikite. Pe ko uhinga ni e Lehaapoto pe. Ko kupu irea ko toka i maananga. Pe tau whanau no ko toka i maananga. Ko uhinga ia ko kikite loa pe ko ilo ai mea kotoa pe. Ai ko uhinga e tau ngā o ake ai ahoni ki he tau otua koe ni he lotu fo ou he ahoni. Ka koe kupu irea me he api koe kaulo auna i loa ko maananga. Ko uhinga koe ne ai ka nau tolu, ko inga koe lava ke nau sio loa, mo nau me sio he taimi uwhia mao hatoa he ngā hei haatui, ke nau omi ha Fakakaukau, ku whakalau mahe Lo'au e umea au koe ke ilo e he whonua. Pea maure vai ko puirea, ai ko whahinga sio o ku whaalahi kātoi. Whakalukufua, mo whahinga sio o ku loa. Ai au ku uhinga e ngā aki ai kikite, pa kono whakarea e taha koe wawanga. Ai ko whahinga ako e na e whai e haalo au, pe toki to'o e fo irea ai, hange ko kulawe ki ai. Ko ne au mai koe ki ai ka nai kai fo ke mo vete a koe a ke whai tua i he whonua i he kuonga he alo au. Nei whai be maananga i ha mea. Ai a koe ne hu mai koe ai kau misnare na nau hau me uwako koe na ke tala noa ki ai. O kamata whakawai a ke whonua. Pea whakatokanga i rewa e Tupoumolotuma kamata foki ke ne ilo eia ki he hanga e ako i muri. O ne hanga he tu i o Afeaki, o kui kai koe ngata e ako. Koe hange e a whakawhi i loaki o e ako, na e whai i he kau misnare he kamata. Ko hono introduce, rea whapalangi, pea wakai e tu i, o ne pe, koe o se a mea koe ako, pea ne hanga e a ilo i kai. O koe e ako ia o ku mahalunga hangi.
I hanga e ku hanga mui le rei ai anga e tu Fakafonua ai ulakfa. Pe kaure wa me kau misnare hono tari le rei ke tukuange mai ai fo i pai o nia ko ni fai fikauto ke ta I kan moritoni. Pe kone taimi kona e hu mai ai na e moko I le rei ai finangalo o tui ke hiki I ki he foi le volo tau potu koe o ku pehe o ku whakarere ake u Univesiti I Oxford mo Cambridge. Ai pia hiki I rewa ki ai. Pe na tau alu ki ai he na e au ki he whaaki mata I tohi I he whainga whaunga ako I a koena e whakarere moritoni. Kana tau osilere pe tau tolu he foi senturi taha hiwa. Ta taha pe me he rako toka mua o tau ki he Univesiti. Aia koe foi mea aia o kwhia mau ke tau whakailongai I he Pasifiki, I he tahe moana, na amoe ngā he whanua lalahe o māman, I he foi loto senturi taha, na tau whakotu ai ako toka mua, o ta taha pe o tau ki he Univesiti. Aina e whai he korisi I ko tupo. Mari, Pouvalu, whamatara, koe ngā ka tā iwa, ko tura ke tā pia mai taimi ke Univesiti ko ne Lo'au he taimi ni ke anga kulawei mo fokotu o tauka he o grupo pe Univesiti to la ya bide mama ne ke tala no me mo ke anga sui Fakakaukau ko ya Io ko te tato ki foki ke tau foi konga fa historia ka fa fa o hanga o takitaki mai e tatala noa ai hau ai Lo'au Univesiti ka ku fietari ate me ke o mai he mau inga ai ko tu ko tai mini ai Lo'au o ko tau va ai tolu ai ko va fa Univesiti ko va ai ha Lo'au mo ha pe mo va ke tu funga fai va mani mea ai ko foi va ai tolu pe ata ia ke hu mai ai hataha pe fonua. Te ke hau pe o whiri pe ko whē te ke alu ai. Te ke alu he, pe te ke alu he, pe te ke alu he. Pe koe haa wha Univesiti pe o ku ai to tongi resi sita ki ai. Koe ngo haa ko waa wha Univesiti. Koe haa pe a moe tufunga moe mea o ku Polokalama ta to tongi pe ia. Koe ke whaha to tongi ako, koe resi sita pe. Koe tu koe Univesiti Lo'au he aho ni. O ku osi area pau e u mea whakatotolo mo Univesiti Australian Catholic University. Aia koe Univesiti Katolika ia Atelea, Fakafonua. Sene mo Kempela. Koe tau area pau ke whakatotolo ke mea koe social justice o ku ikai ke whahatala noa ki ai tongani. Ka ku mahu inga o pito pa ku whai ngā au e kemo Univesiti koe aho no Siosiua tongani. Koe Univesiti koe ko Stanford o ku oswhai tau area pau mo ki nau tolu o ku lotonga ako ai ki whewhine koe ni ko Esteri Hafoka o ku whai toke tahe Univesiti Stanford o koe e tau area pau ki ai moe a koe e toka taha koe ni ki ono whailonga maalunga he diploma. Pe moe ngahi Univesiti kehe Pasifiki o ku whengao e aki whakae fo I tangata pe. Ange koe tau poate u koe ai a Palofesa Malakai Kolomatangi. Whai whengao e aki moe mo Univesiti Messi. Ko Palofesa Starik Finau. Pe mo haifua ai kau whaitotolo pe. Koe Univesiti koe ko Kent I Canterbury I Isa I Britania. Nau toku mao ai whetutaki maki nau tolo a Nepo I he nau whiawhia I he tau whengao e aki. Pea oku nau ngao e ai lahi aki ai u Fakakaukau na tau tuku ki a nau tolu. Nau tangata ko Dr. Mike Plotrek. Na I heni I he tawhaaki o health. Koe mea e taha koe Univesiti koe ko Quam University Foundation I Itari. Univesiti koe nina nau whotu he taha wha. Pea nau hanga whire fo Univesiti Fitua pe mei mamani.
Aia koe fitua koe au koe Univesiti mi Afrika, a hahake loto pe mo Iulope. Nau whire fitua pa na nau whema o reo ke whire fitutolu, ke whikea o fitutoru. Na nau sio mai rewa ki tahi moana ke Pasifiki, nau whema fo Univesiti e taha ki ai ke lava fitutolu, kai ka hangea fo i Federation ni ka nau hanga whakotu e fo Univesiti koe Guam University Foundation i Itari. Na nau sio mai rewa maa e Lo'au. Ai pa koe whakakoloa e ka tau tolu. Pe au tau fitutolu aki ia. Pe koe e tau website, pe moe Guam, pe koe moe tau pēsi ai. Pe koe fo i fitutolu koe au tau whengau e aki he ngahi uhinga ke hoi whaitotolo. Pe au nau hoko koe pou, whapale tu ale rei mai ki he tau ngāue. Aia mahalo e Lehaapoto koe fo i hulu me alalahi ia ko whaamu ke o atu. Koe ngā koe whehui koe ki he anga e tau whekau aki mai ngai. Koe Univesiti Pasifiki koe na Tonga ni, o koe e mau te watu ke mau whakalere pe a mono tare kita, Dr. Seula, ai fo i Polokalama ako i he tau fo ou, e tok whapapau i mai me he Univesiti Atelea. Koe omia ne Palofesa tankina stin koe palestenia o e tau Tonga Research Association. Ko ne omi ke au mo Seula ke masio angepe e whakalere fe fo i Polokalama whakatonga koe ni ki he kau whanawaka me Univesiti Atelea, na o mai nau whiako ki Tongani, pe mo e rea whakatonga, ka ihe rea volo maalunga whaka Univesiti, o hange koe tau Polokalama kou whakalere ki Stanford. Pea dai loto pea Seula, ko ne whapapau i mai mea kotoa ke whakalere he Lo'au, ka nau hanga nau tolo o mai a USP ke whakalere ai whai Polokalama koe ni whafufua ki Siulai. A koku ki lawe pia ki hanga e tau Fakakaukau aki, pea mo ngahi Univesiti, nā e rea maaria ia Palofesa Futahelu i Tongani. Pa kou whio atu ia, koe ngā koe tata i wā. E nei pehe Palofesa Futahelu. Nai whai e whehui ki ai pe ku ilo ia atenisi i mamani. Pe koe tāri koe a Palofesa Futahelu na ne pehe. Koe mea whaka Univesiti e ilo whaka Univesiti peia. Koe mea whaka lau maari e koe tāna ken ki ai. E ilo whaka lau maari e me. Koe mea whaka ako e ilo whaka ako. He kai ke lawa ke ilo mai he mea whaka ngāwe e mea whaka ako. Pe ilo mai he mea whakasipoti e mea whakaako. Ka e ilo pe e Univesiti, ai Univesiti, ko Univesiti ia ke nau whengawe aki. Malo po, malo. Whawhiawhia a mene whanong ke ngai whangong ko ia. Ko ka tatai waka di atbe ki whanongonong ko ni whakawawa. Ko motol ko e kāinga whanua ho e ka mai kāinga kakaitonga. Ko ku wonga ka motol e Polokalama e whiawhili pa ku mo fi ilo to la yang kau ki ngai mea kon fa kai fa matara University Lo'au pe mo loto ke mo ma kau ngai Polokalama ngai yako ko no fa matara de Palofesa o kai fica telefone ko e ua fa valu fa hiva ko len line ya ko University Lo'au ua fa valu fa hiva pa ko ai pa mo mobile ko valu taha fitua tahanoa. Ai koe mobile pene Palofesa Siosiua Lafitani. Pakute ai pa mo telefone taha koe fitu nima valuono huafa. Fitu nima valuono huafa. Koe tongon pule ia Holosini Uata. Pea mo fika telefone o koe fitu tolu tahanoa fitu. Fitu tolu tahanoa fitu. O ata apito peke mo fetu takma ka pa ko hafainga mea mo tokang kia ka fainga fehu. Pa ko fai ha mo o mai ka e ngai Polokalama ko ni ako pa ngai tala Fakafonua ko ni Fakakaukau ko Lo'au fa o si pe Palofesa pe ke to ke afanga to mai tau ko University Lo'au tali ba fa nga to ko ta pe fa nga tu nga Fakakaukau pe fa nga ta mo tu pe ke afanga to mai ke ho tala no ma o inga fa venga ko Io ko University Lo'au o gure pe ne Polokalama nge pe ko moritoni. Tata hape me toka mua o au ke Univesiti. Pe aku tari pe o kai ka hataha ia he whanua e ta e lawa o ange ha ne konga he Polokalama ako.
Ko kuhinga koe toka mua, he koe ako whaiva, au ka mata me toka mua. Ai e lava nau tolo au, koe ke nau lava au ke haa mo e haa lo au, pe koe Univesiti. Ka aku ata, uku iai pe whahinga koe nau wange pe ke tau whaikawa toko naki, u whai mau whaikawa toko naki. Mau whainga ke ako e ngai hiwa ta e mea rea ai, ne whainga maari e. Ka koe, ka kai kou nau wange, u whai mau semina he whia fitu site mo e tua pule lulu. O kuna wange pe, o osi ha ngahi wike, ha ngahi mahina, ange uke ilo i Lehaapoto. Pe aku nau tau sio pe poko wheh, fo i tolu koe ni te nau alu ki ai. Ta e totongi e ua koe, koe ngā we ofa pe e lo au mai po ate, koe, to ta e totongi pe mo ia koe re sisi tāpe, ki fo i kauang ke lo au, pe aku nau ako scholarship nau to. Ai koe tau Polokalama, ange koe ta noa koe, ai potu ngā au e koe ne Board of Accreditation koe Tongani. Ta mai e simina a Wilo. Ta koe lo au ia siua koe fui kautaha ngā oe ofa peia. Ea koe lo au ia oi me ka inga, koe kautaha ofa peia. Koe kautaha ngā oe ofa, koe kautaha ofa peia. Malo mo mea mai, ka mo mea. Ei! Lama mata foi! Ei! Oi, lulu,